Kad odlučujete koja vina ulaze u vinsku kartu? Koji je to način, koji je to postupak, koliko to traje? Pa, u principu, ono što sam rekao da je recimo blagodac raditi ovaj posao na Korčuli, što je meni samo problem napraviti pozitivnu selekciju. Jer mi imamo barem 8 vrhunskih pošipa, sad od njih 8 smo recimo selekcionirali 5, odnosno možda ćemo imati čak 6. Kako se radi selekcija? Imamo nekakva iskustva od prošle sezone, zatim i možemo prepoznati i isto tako potrebe, želje gosta. Tako da recimo znamo da će sigurno ljeti na onoj plus 30 i ovoga nešto će se puno više popiti svježeg i recimo voćnog pošipa kao što je Intrada, nego li njegova recimo braća na Surli tehnologiji koja se od davnina kod nas zvala na materi. Jer vino ostaje na talogu od finih kvasaca, obično još nekih 6 mjeseci u ovoga bačvi, duže nego li ova recimo prva linija, znači svježeg ovoga voćnog vina čija je recimo kiseline, svježina je onaj adut kombinirano sa recimo voćnošću što ga čini neodoljivim, posebnim. Sada nam slijedi pošip Sveti Ivan. Pošip Sveti Ivan je pošip koji dolazi isto tako iz područja Čara. U blizini je jedne male kapelice u kojoj se nalazi kip Svetoga Ivana, pa se onda tako zove pošip Sveti Ivan. Proizveli su ga Šajni i Marelići u korporaciji, to su ovoga dva znači prezimena. Za ovaj pošip ono što je tipično to je da je on najbliže onome tipu pošipa koji je bio u principu dominantan do prije možda 7-8 godina. Onda se dogodi jedan pomak u percepciji pošipa kao sorte grožđa što nam može dati, pa se dogodila, ajmo reći, jedna podjela slična kao u Istri sa Malvazijom, tako da imamo sada dva nekakva osnovna pravca, to je znači svježi i voćni pošip i sa druge strane on pun, kremast, moćan i masivan kao što ćemo vidjeti za nekoliko minuta. Ovaj pošip je znači ono nešto između. On bi bio između Intrade i Grgića, odnosno pošipa Korte Katarine. Jednako tako i Luka Krajančić radi pošip Surli, sa naziv je Surli, međutim želja nam je predstaviti što je moguće više vinara, pa smo se odlučili za ovaj poredak. Ne bismo ništa pogriješili da je on bio drugačiji. Sada, ono što je kod pošipa Svetog Ivana zanimljivo je da on može povući sezonsko voće. Znači on mijenja svoj miris. Inače se vina mijenjaju, jedno vino nije isto u različitim danima godine. Ono se razvija, gubi nešto, u jednu ruku dobiva u ovoga drugu i tako dalje. Većina vina koja smo mi pili, kao i ovo vino, je 2007. Zato što je to bila izvanredna godina.